ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو که نامه کنم باز. سلام و درود عزیزانی که وقتی خود را دریغ نمی‌دارید و تماشا میکنید. دائما میگفتیم سخنان ما بسیار ساده هستند، عادی هستند و برای مثلا استادان، برای بعدن دانشمندان یا برای بعدن نفرانی که بالا هستند سخنان ما خنده‌آور است. این را خود هم میدونیم یا بعدن هم میگویند چی سرزنش ها میکنن. خب بگیم که آخر دویم استاد یک نقشه میکشید که روسی بعدن گپ میزنه، گفت дайте людям то, что они хотят. با مردم بده آنچه مردم میخواهد. یعنی اگر که چقدر همون کتاب ها را خوانیم، چقدر این برای شما نقل کنیم، شاید همه مردم نفهمند. از این سبب 3 ورق 4 ورق میخوانیم، لهجوی گاه کوچگی کرده، یک ورق کرده مغز گپ رو برای شما میدیم ساده و خطاگی های خیلی زیاد دارد. اما شما عاقل بشوید، شروع به خطاگی ها نکنید، خطاجو نشوید. ای فلان حرفت رو خطا نوشتی، فلان جملت یک و یک. شما معنی همون گپ رو گیرید به خود بس، شما فهمید که چی گفتیم. برای همون در بدن مشاهده میکنیم که به نهایت هرچی می نویسند دیگر. استاد با یک پارچه شعری میگفت بنادان صحبتی دانا بسنگ ضربی تبر حیف است. شما حیف میشوید، شما کل میشوید، اما اون نادان چیزی نمیشود، کاری فقط بحث است. بخشش شروع میکنیم. دیروز یک برنامه تصمیم گرفتیم که پیشکشی تماشا بینان کنیم، اما پیش از برنامه البته خواستیم فکر شما رو بگیریم که در تاجیکستان خودی سال 2019 گفتند چند هزار فراموش کردم خلاص بنیایت زیاد بود. اوله ها جور نشدن، با هم نشدن، پراکنده شدن، هر طور. خواستیم یک برنامه کنیم که اینها رو به هم پیوست کنند. یعنی که بسیار هستند بیوزن ها، بسیار هستند جوانان بیزن. اونجا به نهایت چند فکرهای خوب گفتند. هر کس خیلی فکر خودش رو گفت، چون هر کس با چنک عقل خود حرف میزند. مقصدی من چیست؟ وقتی این برنامه برآمد به نهایت زیاد نفران نوشتند که آشکارا بیچاره زورشان میباید در زندگی که اگر همین چیز باشد چگونه است. ما میخوایم شوهر کنیم، اگر که یگان مردی اصیل باشد میخوایم شوهر کنیم. به نهایت زیاد اومد. از این معلوم بشود که میخواهند بیچاره یا بعدن حالتها خیلی نازکیش زیاد است. ما کوشش میکنیم این رو پورا مکمل و بعدن گفتن که به منتالیتیت ما طوری نمیبیاد، به مدنیت ما دیگر. آخر شما سر و سیمه نشوید. ما حالا برنامه رو نکردیم و حالا نگفتیم که چگونه میکنیم. یک کس میگوید که کی رو میفرد که زنان تاجیک نوار گیریم. ما نه نوار شد میگیریم، نه رقم های تلفنیشون رو میگذاریم. ما همین گونه میکنیم، طوری میکنیم که پدرها به پدرها، مادرها به مادرها بیاین. یعنی که همش رو هم از جهت قانونی هم از جهت شریعتی همه پهلوهاش رو برمیکشیم و گمان میکنم که یک برنامه جالب میشود، زیرا بنیایت زیاد هستند. بسیار افسوس میخورم که تلویزیون ها با ما همکاری نمیکنند. بسیار افسوس میخورم. خیلی این یک موضوع دیگر بود، لیکن همین قدر نقشه هایی هست که به فایده مردم است، نه به فایده خودی تلویزیون ها. شاید تلویزیون ها هم گویند که ای تو کودک چی میدونی؟ باشد خدا را شکر که مردم پول داده ما را تماشا میکند. اینترنت پولکی است، پول داده تماشا میکند، احترام میکند. برای همین ما پسنده است. یک قصه میارم باز هم برای پیشگیری همه این غلاغلی و همه این صداها. زنی نزد قاضی میآید و میگوید که قاضی میخوایم از شوهرم جدا شوم. اون زمان قاضی بود، همه کارها را
ҳал мекард, ҳамчун як пири кор, ҳамчун як ва ё суд мегӯянд, судя. баъд гуфт: чӣ шуд хоҳарам, чаро мехоҳӣ ҷудо шавӣ? имрӯза шароит гӯем суд рафт. айбҳои шавҳарашро гуфт. ин он, ин мекунад, вай мекунад. қозӣ гӯшаш кард, бисёр оқил буд. гуфт: ман қабул мекунам, аммо фақат як шарт дорам. зан ҳайрон шуд, гуфт: чӣ шарт? гуфт: хона рафта шӯрбо мепазӣ ва ман ба ту иҷозат медиҳам ки ақди никоҳи шуморо мебурам. гуфт. зан гуфт: ҳамин халос? гуфт ки на, саросема нашав. ягон маҳсулотро аз худат истифода намебарӣ. яъне намакро аз ҳамсоя мегирӣ, картошкаро аз ҳамсоя мегирӣ, пиёз, ҳама маводе ки шӯрбо омода мешавад аз ҳамсояҳо мегирӣ, ҳамашро. зан розӣ шуд. чӣ аст? оддӣ аст. зан баромада рафт хонаи ин дугонааш, ҳамсояаш. дарро кӯбид. ҳамсоя кушод. хай дугона нағзи хуби, ҳамсоя бачукач. гуфт: назди қозӣ рафтам барои ҷудошавӣ. ӯ ба ман ҳамин гуна гуфт: мехоҳам аз шавҳарам ҷудо шавам, ки бисёр ин мекунад, вай мекунад. яке ӯ зани ҳамсоя сар кард. шавҳари ман ҳар кас дарди худашро дорад. ин зани ҳамсоя шар кард, муаммои худашро сар кард. ин он ду картошка бароварду, бо 1 соати дигар газ зад, шушо таънаву ҳарчӣ кард. рафт назди пиёз пеши ҳамсояи тарафи дасти чап. ӯ ҳам ҳамин гуна гуфт, ки қозӣ гуфт, ки бояд аз ҳамсояҳо бигиранд. чӣ шуд? гуфтам: мехоҳам аз шавҳарам ҷудо шавам, шавҳарам азоб медиҳад. ӯ ҳам сар кард. 1 соати дигар вала шавҳари ман. холас тамоми маҳсулотро гирифт, аз ҳамаи занҳо шикоятҳои шавҳаронашонро шунид. шӯрборо пухт. дар роҳ равон назди қозӣ омада гуфт, ки қозӣ, муҳтарам қозӣ, ман аз фикрам гаштам. гумон мекунам фаҳмидед чӣ гуфтанӣ буде. агар зиндагӣ осон мебуд, ин баъдан ҳолатҳо мешавад, ки дар кӯча мебинем оилаҳое ки ҳамин ба монанди кино ҳавас мекунем. шумо тасаввур накунед, ки онҳо муаммо надоранд. дар хона боз ҳазору як муаммои дигар доранд. аксарият оилаҳо дар хона инқадар байни ҳамдигар ноҷур ҳастанд, аммо кӯча мебароянд, як оилаи намуна мешаванд. бисёр мебинем дар ҳамин ҳадду ҳамсоягӣ ё ҳар тараф. агар бубинед, ҳастанд оилаҳое ки ё лаҳҷави замонавӣ фаҳмонем, дар берун шоу ҳастанд, аммо дар хона бениҳоят муносибати хуб надоранд. зиндагии хуби бенуқсонро фақат дар кинои индийский мебинед занҳо, мардҳо. барои ҷудо шудан саросема нашавед. беҳуда нагуфтанд, вақте калимаи талоқ мебарояд, арши парвардигор меҷунбад. оё ин ба шумо чизе намегӯд? қиссаи дига ҳам мекарданд. вақте ки иблиси калонӣ дар ҳамон рӯи об мегӯяд, дар як курсӣ менишаст, баъд ҳама шогирдонаш меомаданд. гуфт: ту чӣ кор кардӣ? мегӯ: имрӯз ман як одамро шерак кардам, як одамро зад. Ту чӣ кор кардӣ? ман имрӯз як одамро вай кардам, аз ибодаташ монд. Ту чӣ кор кардӣ? ман ин кардам, ин ҳама. ту чӣ кор кардӣ? мегӯяд: ман имрӯз як вайро ҳамин кардам, ки занашро талоқ дод. ваҳ мегӯяд. гирифта аз пешониаш буса мекунад. дар қиссаҳо меоранд, иблиси калонӣ дар пешониаш буса мекунад. ба хотири чӣ? ба хотире ки ту як оиларо талоқ додӣ, ҷудошон кардӣ, чера кардӣ. аз ин маълум мешавад, ин чӣ қадар бузургӣ аст, ки парвардигор ба ғазаб мешаваду иблис хурсанд мешавад. ман илмам намегирад инҳоро, аммо чизе ҳаст, ки ин воқеаҳо мешавад. шояд атрофи ин бузургон соатҳои соат гап зананд. барои ҳамин ҷудо шудан саросема нашавед. ман
рости намедонам ки чӣ гуна қиссаҳо пайдо кунем ва мардумро ором кунем ки аз ин лоақал як оила ҳам ба худ чизе бигирад. агар қиссаҳои бузургҳоам варақ занем, дар зиндагиашон муаммо буд дар зиндагиашон, ҳама дар зиндагӣ муаммо буд оилавӣ. ҳатто як мард назди амиралмӯминин ҳазрати Умар, он замон амиралмӯминин буд, мегӯяд шикоят омад, хост ки аз занаш, аз ҳамсараш шикоят кунад. вақте ки хост ки вуридар шавад, аз замон дохили хона садо мебаромад ки чӣ гуна муносибати ҳамсари ҳазрати Умар. ва дигар рафт, садои по шуд, ҳазрати Умар дид, гуфт ки исто мард, чӣ мехости? Гуфт ки на, ман ҷавобамро гирифтам, суоле ки доштам. яъне қисса дурандароз муфассал аст, аммо маъни ин аст ки ҳама дар зиндагӣ муаммо дорад. дар зиндагӣ пуртоқат бошед. аксар шикоятҳо аз ҷониби ваят мегӯянд ки шавҳарои мо ин асту он аст. ё чанд комментариёр дидем ки ман намедонам инро шумо муқоиса кунед ки дуруст мегӯя ё на. мегӯяд агар ки зани дуруст мебуд, аз шавҳараш ҷудо намешуд, тоқат мекард. бубинед чӣ гапҳо мезананд. ё мегӯянд ки агар ки марди асил мебуд, метонид занашро нигоҳ доштан, номусашро. бовар кунед, агар суханҳои авлиёӣ занем, боз мебинед ки як мехоҳем оилаҳои мустаҳкам шавед. оила ки мустаҳкам шуд, ҷомеа мустаҳкам мешавад. ҷомеа мустаҳкам шуд, кишвар, миллат ҳамин тариқ боло меравад. ба ҳамаи шумо оилаи мустаҳкамро таманно дорам ва ба шумо сабр. дар бобати ҷудошавӣ, дар бобати талоқ гуфтан бисёр боэҳтиёт бошед. хатогие бошад, аз ҷониби мо бахшиши моро бипазиред, зеро на домуло ҳастем, на ягон мутахассис, фақат як гӯянда ҳастем ки аз баъзан чизҳо барои шумо ёдрас мекунем. худоҳофиз, то барномаи дигар.